Kashari abesigana dare so here be God. Chairman owa abesigana Kashari Dairy Farmers Cooperative Society Limited Biharo Mlimbara Bajuna James arugireyo yarabura abebembezi b'ikigombe eki ngobwo wena utari kubasa kujemura amate omukigombe cyabo ari kurire obwebembezi bucyari kare Porobasho rwanje board SUPCO arbitration ukora abantu manyakutoro kureta hamadi resigning itakatandikira ikigo ningo leta hamadi ebi Bajuna James abigambire abebembezi obabire nibarahizibwa nk'abebembezi abasya abatorinwe bari kuhebwa amabaruha g'obukozi aha mukoro ogukorirwe aha office nkuru muri Bihare kandi ogugubire gukurirwe ori kure by'obushubuzi aha Bwambarara City Karakure Aran Buhanda. Solomon and swear that I will faithfully discharge duties of the office of the board member of Kashari Abesigana Sacco, so help me God. Build a place and builds one's future. Uri kure by'obushubuzi Aran Karakure habwire abeterine ngo batware ikigombe cyabo nk'ecy'obushubuzi ekiri kuyamba ba member abakozi ahamwe n'abarisa babanda boyine buryo mumuhenambe yaine kuzana mu kishayi mwe na mukombayininge musiko waringe gora zo kutungura memba ekibaresera tukutugambira ha muhero go mwaka ngo mwe n'amagoba ga miliyoni rukaka memba ariyo nayongera kubakobi tungura memba kwara tunguke na society yaboneja korachi neza kutunguka. Chairman w'ekigombe eki Bajuna ashoborire ahabwenki batandikireho ibikiro eri bayesire abesigana Kashari Dairy Farmers Sacco umurimo gwayo no kurundana n'amatega barisa ekagabagurisa yakumi ibintu ikumekisha yakora ekibari kweta Sacco abesigana Kashari Dairy Sacco yabusaba sente ba members kandi kikorecho abonshoka zo kugira ngo batariyetenga ninga bakabahwibura rya sente bakazumukizubu twakitandika twakikora. Chairman ashoborire ngo bonka bebembezi b'ekigombe tibari kwejunisa ba court broker okwihuza abanyagire ngo ejo nikibasa kwito mukagongo kandi jonja no kutaho enshohoza y'amani no kubuzaho okwesigana Sacco yitu kandi anyenda kusima urukiko mwene abatakageraga mu rugo kutembesa interest mbere nimbuza batabana banje mbabuza exodus yet aho 2.5 amberwe batine pressure yo kubayihuza ngashashurwa amategabo period chwa ukibayine yeroni members baona kwiho sente zo kushashura icyo batandikiraho saving scheme ejo I mean Sacco ejo kugira ngo bayihemu sente ziyamba amakagabo na farm zabo. Ari nitwe Johnson ashoborire nko kusako yatandikire ngo kandi eriyo nekora cyango omukwera ba member na mnonga abarisa gashanga roni tu turiyo muri miliyoni 5 kuko myaka y'ijina ya 1.6 billion ni saba manager na staff yona kugira ngo tubakumutaka kwatanisa amwako amhergo mwako na board members tukanjura ba member witu ngo tuine billion 2 cyarano bantu buri hamusente bashomesa abana baba batine bibabo kandi kindi abantu buri hamusente zo kwekurakurana bahinga kandi bihingwe byo baguza buri hamusente Shaba government kuyakubasa kutwera reka tuhereza bimwe aha byetago nke ebyoma ebyo kukozesa okushohoza yogati ko twatandikira kugikora so ugo no Chairman wanyu omusya warabebe mbere kumara myaka